Adishmama enenso Erade Adom ti ye bio ene ya wada opepon bosomene da etoso enkono adom ye ne eda so te ase de ase trenyante ya yenya echeso na twese ensama wodo a ene abeto Adom Kasee apono so eni aboaboa no am yesabufo asone so krogin ai de bra ya to ne din se Adom Kasee ensama wodo ebedi mu akotene bi ene se chok kofi wayo edi atodwa se sentrofo ukwohye omanpanyin ene no kwetwetwen komo no sanke ebo mo mapa ne yeyi ake ho se eso mo la ne twa machi essence seven kwadasem ene wokoya wukudi ye no sanso ena Hari Krishna wo mo kasa mafo so edi atodwa se mfimpino ne dunan esense bebre ene besisi adbone ene doso ewo mu ni nyina emu nso no ye bisa se koba se wuchie wo ba ana be ma bi no ka kyo se membo HIV mo wan bi omugya ma so obeware no anasesen inisitiye enkonya ene alavanyofo ntokwa akoso be se emfie bibire ni no sese de empanyufo so wonom asomdwe abuomu ensem bi ka we ho ene ne dai me obidum bie kwaku adu komeme kenkan ede ama o memu akwaba Yamu akwa babi ba Adom Kasee so afi yemunwra ensem no emu na enchepi ene omampanyine bese nansa ne no to nensa efre ensentrofo wona wa bepa wum emu apapon a wogina wonanso wonim de ekonkane so wo mra no wotwetwe enkomo esanse ifri se yede se akonya Kasee so no wadi afi na ensem a ekoso ne ensem omanfo bisa ye enkankan sentrofo no Ghana de hyedodo na ena atwetwe asene abasa ebi mu kyerema ebi mu nsem omko bisa ye na eto asomu sabi ebi mu de no nso emfa kwa mu akwai dabadaba akwai so bia ne na mienu nyina da eyibonkum enam so ema chok kofi wayo United Renaissance Party wono na te ya manyoko no kura wasu agu no ena de waba abonten abetwem se ensentrofo okoy ne mududo na wo ho a wohwemanka wose etimi sawo wan logo line ni atwempripa na de asi wo so ne le womo esanse ensamom ko bisa ensabe akwai te sa akwada ne kurikuri ayira wanwemu no sabe enya ade a efa kwa mu enenti wono de na adwen chom se enkwada asem pa enu okodiye Opanyin Kasee wono ene da United Renaissance Party ya ekuo no kra wose bogu no efise ne party fo ni bi edin sika Charles Kofi Wayo enrode abetuja ya wo kyese ensentwofo na nsente momukopi o mampanyin aso eye na wonum no mampanyin ekwatwetwe enkomo no wodi dodo na ho ya papa ebisa wo hwe ensam hodo ya wo mubisa o mampanyin na ensam dodo na emfa kwemu wose nko ya ka ensentwofo dodo na amoabo wo mo ho ya wo ma anyom hwehwe mu esipi ne sita eno ene nam so mantimi emusa ensam a esene fata ne wo senko mu ebusa wose ebi nso ha otum so mampanyin sware pe no omoto saa etwomu ho mampanyin ani huhu no na ato wo mo so a wo mantimi emusa ensam a wo senko mutimi ebusa ne nyina mu no de abasobode asonko ya emu ehwam emo mampanyin John Dramani Mahama se afimu enu ya wo betena edwa so no wo bo no hu moden atoto ne meyi a Ghana ekonanim kama sene se na efata Charles Kofi Wayo ekwoso a ekyerese na nsenta Maxwell Kofi Juma enkane woso afọ ya no wo asokwa empotamu ho nsim ori betwi asa nsentwofo ho ani wu pa so mampanyi to nsa ede frɛ ye ne wo yenyi mu ayipamu bi na ye nyina yetimi kopie ho nde wodi hu ya pa Charles Kofi Wayo ekyirema enya de a wone Maxwell Kofi Juma eya adwene e wosansem no media. You're very young, very inexperienced, right? And everybody's looking for no Kofi. You know, you go to the castle, he's never been there, never drank out of a cup. He's from a village, you know, maybe some wretched village. Then he gets the chance to be a reporter. So he faces the president, he's afraid. Instead of asking the president, Mr. President, our fathers haven't given us water for so long, and you have grown up. Now you are here. What are you going to do about this? So, serious questions. But, Omampeni, Oyemu pasa na enyemu fault here. Onam saye so ehwe Ghana fo nyina nkra ne se yenya botoye mu ne yenya otwen honhom emfa ema Ghana mampanyi na abosome be ensia entam no eyade mampanyi ebebo no homodin ye pa ne nyina ne se otwedi amponya nkrompon basa ye adom ne nim adom no aye kese e wo mampanyi so Media min timu ase. O mampani wa bra
Afiba ko court, right? So if me nyinga bruchi your baby or your friend of common sense, minimum idea mo friend or ha. Okay? The guy has been under pressure. Now he's free. So I will wait till another 6 months or 7 months. Me train Busumi and Sia also and send me be assessment. I'm not saying Mama is doing well or bad. I'm just saying he have the potential. You understand? Potential is there. Okay, it's like if you're going to dig, you're going to mine. You see, this concession have potential. This concession don't have potential. Putupru arehosem bi asi ama beto Adom Kasee epono so yesu kopiem e wakaso kwantempon so a kan kwanhia asi ama Samuel Kasee nipa baako ato anananom e wonse do yabo yahomodene se ye ne ya na emusini ewo empotemo Jojo Blanks na betwetwe nkomo Jojo abeka yensa e wa ahomane so Jo akwaba ya gobi yo yanwe wedi ankenka bi shem na sisi a semi pata bribri abebo echemu twa de be ankasa na ekoso okaso a Something that you make say almost you tap and kind of number your JR 1769-12. Now Kasua wait that or anything that say now answer Kofi what is Obi Petema against Wakatago. Madam now no what I may back for how much Kofi. And I want to know anything about it. And not look up to the remember for Asana. Bomu Kurakanai, Madam Adom Asare. About the same inability, if you know, I know, can you? Yeah, yes, because so bad. Traffic light in the soil about that thing. Man, be a boy for a boy thing. And she has no coffee coming out of and so on the back on the feet. Or the little more fancy, Nippon about the thing. I want to do the across the canna. And that's shot there in that's not if you are telling me, Madame, I'm not going to carry for living. Now, certain I cannot say, and if I may say that, or no, says, when you cry, or more, I don't know, I took come on the paper, so you have I'm going to look at the person and to me in the group. Yo Jojo, you better so the infancy and sana and repemno your best answer in semi echi. Koswana fe when ni edisa and seminachi efamayen. Jojo Blanks in your name musini in our taste or to enkra. Eddie Frika, so as a can't quench ama nipa baako atwa nananom wonse do de ese ne se twediampon basa ya dom nyankrompon won fa ne to Abraham akukum ye mane dem rifa dui ni amane hunu sa samado yo man a o mane ya mane de nchembrebo ye nya jayare ne mu o mane ya mane arechiche essence wusu eni adwadwo ebu ye kon sesi a asanso abetodwa obinim ene de ekoso essence yes KNUST hostel baako ejadem eno so ye boye homodena se ye benya obi ho na afi ene na twetwe nkomo ne ahwese de enoma esi eko esifa esanse ene na ko bi anim senka bibisi ebeba efura no pa ne nyina da akoye ni gisem kwa na ekoso nanso yesi ade echi ne ante asem foforo yichi nti ene de abewo yen eno no ye na ye ne na afi yen ko ensem foforo mo en Gianna Chachus das wono ena Hare Krishna esom no wokasa edema wo mo na opanyini se ohwepetatakremu a enoma bibiri na ekoso ewo omayi emu wose enkanka emfiempinu eni dunan no uhwemu a na kyesa ahonhoma wodi omayi eso eni wiase nyinada eso no wopondo muja wopentokwa a kyesa ntokwa ba no wo manfo twese kan manfo atwe ma na bi twito a no musu gina baabi no mo body su wose ye ne bi maji su ye enam so amu atwem se emfiempinu eni dunan ye sabe afi homo afahye a yenuanom enkrafo obedi no kra no se nananom amboani anye den ama bambofo so amfo wo ho anyim amya mfa mpaye mu odene pa engu Ghana so a wa hwe ya homo no kra no basabasa ye ene de beba woni Adom Kasee etwetwe nkomo Enkita wodi abafotene edema Hare Krishna Movement of Ghana Gianna Chachis das and woni Adom TV Kasee twetwe nkomo ya wode ate enimo ya wo kyerese afia ye wramu eyade a entawantawa ebema no homene so empo no enkranfo afahye homowo afahye ya wo mudie no eyade a basabasa ye ebetimi ama no homene so ewo mu 31st December watch night ya wo manfo ekoye asafo dodo na no ene hye nkom ya wo mu kyerese afi no emu betimi ayeden papa eno enenam so ma Hare Krishna openyekese ne ya wo kyerese ensori ahodo nso no eyade a dodo na ebesori
etia wo ya basabasa ye ebetimi aba wo so entem wo se wohwe akenkan mu a number eye dunan no eye ade a eno eka nsem pii ya ene bone dodo na na ya na etachire eno ti afi mu no ene bone dodo na ene betimi ama ne homne so a wo se Ghana fo nyina etimi koye nkotodwe anim na ye bɔ mpa ye esere wo twedi amponya nkrompon basa ye Adom no anim Adom se wontimi emfansesa Ghana ehyebre emfa emayen. This year number 7 and Abribia na number 7 a Ketu in a room number 7 Ketu Surua Timbia and the problems with religious battles and most of the nana within in the Christopher Kasee but this year Kasee 2014 no in Islam Ombenya a lot of issue positive side is Ombenya a lot of converts Omobe to me and so many new members of Islam and I'm saying to a rural religion until no obi bia because na someone na someone dan chance bia anye until no me hwe say one hwe ya edu time ye homo wona some Christian group because omum follow the amra no ombede ombabo mo drums and an cran for no mum festival so ntia senti no ombe first ombe attack ombe ba no say a serious battle ebeba onam say so e de strategy to Ghana fo nyina enim say asori ene gide bi abukuta mo no kita mu yie na wo bom pa ya asori twedi amponya krompon basa ye Adom se bo ma ne nsa so se be ya afi osefo no nwene awanwene ne sen no wonya wo bia emfa ne hanam emfa ema ne sen. We should try to attain perfection wo bia mo bone so obobo abrabo aye krompon atoso mi enu ni say ye be ma gift the very charitable and I also means I be show love. So I know means the negative influence of Ketu in your effective also. See, I know means some idea and the 100% say all these things are going to happen. Pa ene ne kwatwetwe enkomo ye Gianna Chachus Das a wono ne kasa ema Hare Krishna esomnom. Yenko amanyosemu ekakra Penyimpa anasa titinani potokase meka ne se chairman a wono eneda MPP osunukoko kwa amanyuko no ano Jake Otanka obechebi lamte edensem atodwa wochemu ese nipa bi kansem bi se wabo abembelet ama wawe abo nyinam so se nanado danko akufo ado ametu franka fama MPP onu Jake enya de obete ase essence wotana nado achi wo se da bi sebe we amanyuko na ja obi bia do bebebia obe na wa tu etinsem awodo a ekoso no enya de anokro bia ewomo. NPP amayoko no etitina ni Yewura Jake Otanka obechebi lamte woni Adom Kasee nkomatwetwe mu enode to yenim ya wo kyerese wonyina ba bia enka da se wono ne support nyina no wode kɔ ede mana na adodankwa ekufuado wo se wono ni wonim ha ne se wono de nipa party no ebeto aba ede ha no eno nsuso mu ne ne wabo nipa kro twidom no waye adwumaden sebe ya nipa kro ebetimi edi nkonim ewa aba wo mu beto ne mu na sesa abre ya wo mu bepe flag bearer bia yi no na wo begina ba bi akaso wono de na adodankwa ekufuado the support to Emma no wumpe forget ne na ne support ne tare de woso wonu Jake Otanka obechebi lamte won kan bi sada wonsem we kra nam so mani padodo na kase enya de a Jake omanfo no eto abama no se chairman bi mu a obetimi aka amayoko no abomo no so wonu de wogina ne ba bie wo ye kwantam kro ya tweso no won ta wo bia achi na de amayoko ne pe no eno nko a eno obe. I have never declared my support for one candidate. Okay, what I have done is declare my support for the candidate that will be chosen by the party and to make sure that I move heaven and earth to make that candidate win the general elections. I believe that is a job of the national chairman, is to whip up the party and get the party moving in the way that will make sure that our candidate becomes the president. Jake Otanka obechebi lamte kwa swade to Adom Kasee ni ya wo kyerese nipa kro na party no ebe yi no so medi wo manim kan ne de wonim pa wonim sa nipa kro no ono ankasa kra no wo choice e wo nipa bo se yi no emu na emum no wontimi enhye party ni ma chenchenaache se sa nipa na wono na koma ehye ni mu no eno ene omunyi no Adom Kasee busa ne se so nipa no eye na nado ana wo se eno de eyo ne nyame entamasem. I have a choice for who I think is the best candidate because you have to have. You are a thinking human being. I'm a very senior politician. If I go in there and say that I don't have any idea of who I think is the best candidate for the MPP at this time, then I would either be a liar or I would be incompetent. I am neither a liar nor am I incompetent. So I will work for the NPP's candidate. I know who I believe the NPP will choose as its candidate, and I'm very prepared to make sure that I work very hard to put that person into the Jubilee House.
yentu fa enko fra mantemu ne enko ho ensema ekoso ewo ho efiri so odoma nkoma ehwane enane eja ebeto atas fasasi so sabe enkonya ene alavanyofo no makoyesa atane ata na so du baabi no wodane wo ho funtufu na fudenchemfunafu a wafubom na so didi a no woko ho ntokwa ne yesi ewiase so wodo edane tan a esimprekru entoka kakra bi ebisi wo montem ama ntokwa no akoso a enfie be se kwadwumanim nie ama nipa dodo na na ato anana no monse do nanso ne abeto dwase afa ne afa opese wo ka wo ho bom na afi wonum asomdwe bomu sede be ya asomdwe mapa ebekoso matimi ayi nipa nson so omunsi wo manemu na wo muntimi enko enkonya koredua no mu a wo ne nananom enhemfo wo akotwetwe nkomo ne nyina no eye asomdwe abua ye mpanifo ehwe ne mu so mu betimi anomo sebe ya basabasa ye ya ema no homne so na nsentamo no eto ebetimi etwa sabasabasa ye enam so manipa dodo na eto anananom ewo ense do eno enanam so ma aban no editabo ato wo mo eso se wo mo enantam na wo mo nso mo nsore ntam tempanifo no echirem a we no eha wo mo pa ama edwade ho nsam enkoyie fama wo mo mofra no so adesua mu nsam no ya toto ape enu nti ho behia se nananom panimfo betimi ase nkonwa na wo betwetwe nkomo ama asomdwe ebua no matimi anoma no wisdom amlado wo no assemblyman enkane na owo alavanyo na wo no kuro ya so esan so alavanyo youth no wo mo panyekese ya woda wo mo anim no enedi dom no anim na wo ne Adom Kasee adwetwe nkomo na wo de to ye ne ma ne wo kire nyan so wo mo hwe ne mu sa asomdwe ebua no betimi anoma no sebe ya curfew ya aban ede ato wo mo so no aban no betimi ama ne nsa so kakra na wo mumpuntu no etimi akonkan. The youth, the elders of the community we chat together. Everything was just free as it used to be. So finally we have agreed that this conflict is affecting the two parties, that is the people of Nkonya and Alavanyo, and for that matter the Tai people and Hudidi and Peme people. So we finally agreed that we have to smoke the peace pipe, come together as family. Since we intermarry, the life that were lost were our own people. So we have agreed to form a committee or a task force to be at the two sides, who work at the two sides to bring us back to the negotiation table to find amicable solution to our problem. Ocheme esiedu anom ya wono ye kasamafo edema nananom atena nkonya ye wo nkonya wono so ne Adom Kasee etwetwe nkomo ya wo kire se ewo mu se alavanyofo etimi abesra wo mu de wo mo nso bepeda na wo motu nananom mpanifo no makwa alavanyo na wo mo nso etimi akosra mpanifo na ewo honom no sebe ya wo mo nso asomdwe ebua no bibia betimi akoyie ede ama wo mo na eno enwo chiame wo kire se emprempren ya no de wo hwemu a asomdwe no eguso a ekonenem tinke ya nka kafie no aban enyi mfamfiri wo mo so na wo mu hunu mpunto ewo alavanyo ene enkonyafo no entem. 6 men and 1 woman came down to meet us. The undertaking we signed in Accra should be observed by every community. We should abide also by the tenets of the curfew, and then we wouldn't want to hear any gunshot from their side or from our side. We should observe that very much. 4, we wanted to inform our paramount chief to invite all Nkonya chiefs together so that we could think of how to establish some sort of committee, apart from Nkonya and apart from Alavanyo, to talk about 20 issues that are affecting the peace process. So after that, we all were so happy. We embraced one another and then we saw them off. They have brought the idea that we should come together, just as it was said at Owe the other time when we were invited to Owe, that we should visit them, they should also visit us. So when they came here, we received them as brothers. So after seeing our paramount chief, I think we will also decide a day that we will also visit them and see how their area too is. Then after that, we can establish a committee that will begin to iron out our differences gradually until perhaps one day we come to a compromise.
Yegusua ewo fra mantem no emu na ufri eye jase kan ekohoho ya ye wo bia bia ye friend se bowuri amanfrom junction ukona akudru nkwantanan ne so ekwan wo ho no sebe obeka se Nyankopon bo manfo wo mpotem no wode ekwan bone ebo mu dua a twese ekwan no enyenyenyenyenye ubetoka amono ade beche no wode fa akwan so ba komienu pe na ka no na agbo abrewa na ayulu mambugi a twese wankasa ohwe ka na wohwehwe uyi woni nso a enyi enam so ma Adom Kasee ye de ani ade atwa mo manfo wo mpotem de ade sede so nkwato dwase anka be yank wo man madodo de sa aban wo checha o manfo wo mpotem wo mo bi nso so anya hwe kwan ekwan ne de aban enhwe na onye mo Bore amanfo okwan na first na kwan no tisa anso sese no eka autobi fa ha nkopro ni mu tisa moto nkwa nti ye pese em tre ye mpi no ombe kwan no mai sese owu kokra mpo nante moto kra dance kra owu kokra mpo ntumi nko Bonre amanfro mu kwan ya eno ewo jase kan hoho ekrodua no emu no omanfo ye omotete mpotem ho de adesede to aban ne mpanifo anim ya wo mu kyerese ekwan no atete ayese kontebe ya enam so ema ahyan dodo na ena omuntimi emfa so asese de okopie krodua mu hono ma wo kada motorbike nkoa ena edi adencheche ewo hono ma eno nso kra no se anadwoda suo mu awo eka wo ba bia motorbike ya ena mode ne beto so na ehurem kwan bi ena mode ne befa so a ema ho bambo ho nsem so no enhyeda enkoso yie emfa mo manfo we nyina aka ho bi ama edwade ho nsem so no kwa ena ekofom ede ema wo mu Adom Kasee ehoduru honom no ye ni Owura Sechi Jonathan ye wo no eye assemblyman ewo krom ho atwetwe nkomo ena wo kire se wo hwese ne wo mu kwan no asi atete ayese kontebe ne dia ewo sempanifo etimi beka bi edeboa wo mu wose ne ye na reho kra ne se mrahye bedwani ye wo mpotam ho no nani dan ho pa wonim mensin krachepe wonim mensin krachepanyin no nso enim sa ensem nyina so mpanifo ne nyina no ko ya kaso mabubu nu egu wo masoma wo mu emfi krodua no na nso ba se ye beto ba na wo ma ba hye bodenden se kwan no mu ba ye tro ba ne wi no ma fichi wo mani ko fiwa ya enya dia wo mu efi wo mu kaneno na ye kasfa afa anyinasi amanfrom and Chiran. These are the three main Bore towns or east. Until you bedroom time be around 81. Now they're constructing new road from Jessica through to Hohoi. And they say yensa cars in Sanfaha, no more far Kwan from. Now I say junction me I say Embra these three towns. But Ebedu Tambino provided last year. Now your junction now use cast far fine. But major is in the now soon send a whole standing thing I say quite na this say yantimi emfa hobby. Yebese empenyumfo se omoma ne nyoma asem hia esanse kwan we die enya de abetimi de ka fa so amana yi enkanka pemfo eni adefo mu potemo nti omonye kwan no fam wo mo na asomdwe mapanso entimi mra yemra enkan kopon mu ne yenko bia ye friend se ashaman na okodu ashaman bia ye friend se tulaku areho esanse akwete se obatan dem ehwa ye sakatu kills no womanfo abobo ato apetiches wonwene ho se da achi bi kra e bia plan bi wo ha se mpanyifo timi eye Adom Kasee yana musini Prince Osei ordinary edi nsam achi ema wokọ Prince wusu kohwe se de normal esiko ewo ashaman enen mpatamu Kasee yensenkyereni Prince Owusu Asiedu ene manfo binom edi nkita ho ya manfo binom ensem ya wonom eka ene se ade baako a etete wo mu bi eye kiosa horo ya no emrama kwan nenso manfo binom ate apete na esibisi basa ewo yenkro eso enam so amodinani akire babi etesa ashaman akwa se ne ahonsem no esi etie na okoye ne de na yesa pepepe ene kiosi wonom ato apete pa emu bebre na nso ewo ho a na wo behye enkyereye ya twere ewo ho no yes remove soon na eno wonom atwere ne kakraka ya wonom peso wo kyere se empanyimfo na ahye wonom se wonyi kioso no emfa emfiri ho enu nti se wo hunu a wadwene ebeye wo se ebia assembly no ena wonom ahye se wonyi kioso no emfa emfiri ho eti se assembly no enya ntu ho anamon a wadwene enhyeda emaso bia sa ene ye wokọ a ye montene so akwan so ene miamia horo ya amanfo te yensenkyereni no kwahweye ewa ahyiaman no na kioso no ebuso pa na mom hyehyemu baako ya woye ya ebeto odwa ene se enipa binom a wonom efiri wo nkro so na wo bedi pa ewo enkrakropon yi mu a
wɔnom ani baabi ɛteɛ no ɛne wɔde kiosk no emu fa dodoɔ no a adane wɔnom efi a ananso sɛ wɔnom dan a wɔda mu. Ashama and some would echo so ewo enonom. Yakwa Manasuni Abaya Musini or one potemo on for Ibrahim Bedu and Cochitrin Como. Honorable Akwaba. Yeah. You young head Eradiadum Boko swear. Say Mumpotemona or Mount for Edikio says Simiamia Basabasei. Ye try ama why is Sudum Nigumura and Sanya Kubogu and answer saying the city Debanamon and a Mutua Fahon. But all my use now or can't be IFM or Mujo and answer to Laku area now. Said the Omukodi in my debut or Amodeba as Kofudi Kiosk ACCO. And correct, I'm here no and looking like. But area no said you a net authority the amount of Mount Bidine Pana or more for kiosks ACCO and after 10 in my baby. 100 squatters. Now, area Nankasa move from different programs and activities. Way back at Ashama Watema Ase. Now, a baby been pregnant. Now, say Senate. Ever found na no musi abansro wo. Now, we housing cof. Now, we locating cof no call. Kujo. Omo na we but Uncle Bass Anye. Abaya say one of war a bind to me, Ebuana, 18 more Biasasi, or more idea for the titles. Send the bay of Musu make me see a friend said block dying now on my hill, or bear fine. And no to me a muscle. But assembly no ain't Jahwasa. Some 1993, back up to 98, 99. Assembly no to Anamo, and assembly the BFN opening up of that area to give way for other projects. In the assembly, no, you don't call a lot of time, even though say chance is not the dying, but a lot of time, assembly here and we with a World Bank urban environmental sanitation project phase 2. No, assembly no SAB provided a different service line and the issue and electricity about in readiness on the year. On the moment of making a single dying. And from 2002 to 2003, and a slum upgrade is project about. Into the BFN Amujo and Atula now doing say a slum upgrading project and assembly any people dialogue 81 among any ministry of local government 81 among the see America slum upgrading is this back. Example, our family baby alcohol. So a certain things may take place. You honorable, you better was not just a move to who Anna said the Beya. Say, or man for airborne system Basabasa, dear friends, slum development. No, a two a bit to me extra. You better was say, Udmunya for Ibrahim Bedu in an electric common nemum, as some Ayana and Pimpia Motakase, any and no more call or one about one yard or more call bakum, you know. Muhu mon train e mane nyepudu ansa na akoyete se mumpa baabi mi entena ente saa dia na kyese mutu ye okwambone so ekoso nyina munim eni ti ni tua muka eni ti na mu ye adwuma mahwe na monye ho adwuma excuse no e ya doso dodo oguso a ehwe Adom Kasee e wo Adom TV so yebeda ye ho na ye ba ensam no edoso yabo ne bedema aye de bebro. Adom Kasee eso ena wuguso a wo hwe no meka wo se ebia opese ukọ iwiase amansanten tankese eso na ukọ ekohwe se de dwumadie no esi kwa eye www.multitvworld.com eguso a edi atwago ewo so sanso ena ifrichna eko ukọ Adom TV 2 e YouTube nso so a obetimi akọ no akohwe enede no ewo so ntin ebia wantimi ahwe ana wonu ebia ntimi ahwe obetimi aka kye no
wako akohwe na yenko asante mantemu ahinko kumase KNUST suapon a ewo ho no yenya ntie edikade to monim se hostel bi e ho no ija atom a ehye yenko ahoma no so ne Jake enkotwetwe enkomo we Jimmy ene wo ho a ene ne ekotwetwe enkomo Jimmy akwaba o ya mi joso na no mo boko de bibia boko Jimmy boy enkomo ene de na ekoso ewo KNUST ya sha fefefo ase ene emu nsensem se na odi nkan kan ya no ya KNUST mbonten so ana me kumase na aha ana hostel baako within the Crystal Palace aha no akoya bia hostels bebre ewo na no ya ta de ma foreign students a omoba na anadwi na eti ya dese no num empemo bebi na eti se eja ato hostel baako ma Crystal Palace na ebi nika kodu on yakoya na no kra eja na atom de nene na brosa to so nine na asoro de na ye ne chatwo no boni beka se third floor no out of the fourth story building no ene na eja no atom de nene asoro nyina de na eja na atom a aso room bia mu de nene dwa eja refo pa de nene na aso ma na ana de yakoya poto fire attendant bienu ho no ma na o ma hye adwuma se ni eja no ekode na emuna na enam se jara na odi ntino mu nsuo nya asan esa o meti bae the found so be quiet prayer for me jano be dum no so still o mentumi aso ano na nsuo no san sabiem na o koye eno na ye hu o mo da na eguso de no etra na hyemu second floor no na to aso na atoma na ye wom ne se kwala na amakwan school for no amakwan a o mu nyina ekofie na mmom Nigeria for ne foreign student ne Ghana for kakra omo no ya final year for maka school project ntino na kakra ewo honom na nyame adawroma eja no anka obibia omo etene ntam omo na gane eba ase na mmom omo dem nnioma se na edisu ade ye laptops wokofo phones ye share gas cookers ye share electrical stoves and electrical cookers bibia wo mo dem wo de ye soro na me kan na ye second third floor no na ashigre a just say yehu bibia ba kokura wo na fire for no ekon ye na sesi ame no ka say de omuntu mi nsi mi pi ade apote na ade eja no eba ye yo Jimmy ye bedo asepa say wabo enchimu ade eche Adom Kasee ye bedo awrade nso ase say de koso nyina da enoma de sebe enkwa wo ho de ye betimi ya adwuma ne asa pefoforo ye say ehina na ye de kunso ne bo anase ne mom enso ne hwegude a enye hwe enenti so watimi abo enkwa ho ban amasa me obi bia ho anka no eno ne ade a ye beda awrade ase ewo ho na mom mpanyifo hwe say de bo ye gyahyehe na ekoso no eto ebetimi etwa ye to Adom Kasee no eso asema ene ye bisaw ene se wo ye oba se wo ye bema na wakohwe wo bi a wo se wo be wire munyina magye pene mutum se modom ho ankasa na nipa na beka atwo se HIV emuawa bi o me modam na mu medo ntimpese wire me anyam bia wo begye pene na wire nipa kro no ana se we di okwado America trumko low speed wachi futu kranya de obehu obedwane ajo krankwa Adom Kasee ye de ne de atwe esanse bi asi ama branch bi aware ababa wa bi a wono de wo se HIV muawa ne bi ewo ne mogya mu Empempi no obi enya babasorianfo kodiewo yade no ebia na nipa dodo na eyi ne totwene ya wo mo empenani mo mpo ahwe na wo mo afi no na eno na nansentam abeto dwa ya ye kire se oba bi a wono wanya HIV AIDS ya no ebie no ya de a abrante so na ahofedua na nida no so ya wonim so obayi enya yade ebie wakotene sika no akwaware no enam so Adom Kasee etegumonten so ne ekobisa wo manfo se so wo kwaware obi no nim se esimwo wa bi ebo ne bogyamu a enu nti so obeware oba na na nipa dodo na adwene mu eye wo mokesene efise ne wo mu kire nyina nse so obi enya sa yade ne bia se bia bu nse bia so no ono ankasa wakotane wu adaka dada ene wo pani wu bi ewu enti yeden ene wani tua wo do ho bekwakwate wu se ya o time enye ndue amanfo ni bi di nsem eto yenim de ne be call hospital ni ebisa se bibi wo hwa ebetimi aya me I wouldn't be infected there se me don nkwa there yes by say me worry ne keke there I don't think say me ke ene obe use condom nkwa condom no be shete tu o so don wo nkwa there me worry no se me ne wo hwa ansa na AC ne ba there ma worry no dada and say HIV no then they met now so far as I have for better for worse needy maybe one month so HIV them and I mean worry no cry and the mama not as because me person may risk my life the one me cool me time so was me worry
say yareɛ de obi nim say unya HIV na we are getting nearer to the grave. And to be a when you say yareɛ de because why na say na menin na eko. Na one or person risking life. Yareɛ no yama tell say yareɛ no e kan wa obi wu. Na me say yareɛ kan wa no na me say me waro. And say me no na eko. Omanfo adwenche ene ekutie nso wani tua krama binimu pa sebe udidi afache me na ado na ekutie mu eye asem sebe yenko adwade mu nsemo makwa babimu ba Adom Kasee so de duru so eye adwade mu ensem na ene ye kwa akohwe cars aya na ye ton wo mamu enkanka de kwasi bruni ayusu kakra ye di free amanone abepie mu e wo mamu no ensem a abeto Adom Kasee pono so ne se sakas nsese ne bo ayeden akoya gyina mo abo e na omanfo eton no e wo mayimu nimdie ento aso nti ene omanfo dodo na no ekọ ba bia no mo peso mo fro ehyen sebe ya wo betimi edru ntem sense wo mo do mo nan ebegu fom na ni wo manante ekopem so bedru ba bia mo kọ a dodo na akyere se obere wo wo na so kran so betimi ya yefin eno enam so ma Adom Kasee yetigu monten so na yekohwe ahyen ahodo ya sese wo krobo home use ahyen dodo na no se ne buo no esi ekosabre ya omanga na ne bia eye adwuma kakra na sika ebedi ne botomo peso no so kọtọ no ane hyen na wotimi edi dwuma na omanfo dodo na no mo twetwe nkomo ya wo moton ashen no omo chese Kia salon car no e ya dia 10,000 Ghana cedis e de ekopem 13,000 Ghana cedis so obetimi enya salon car no e bi Toyota 15,000 Ghana cedis de kosi 23,000 Ghana cedis obetimi enye bi Pontiac so e ya dia 18,000 Ghana cedis e de kosi 20,000 Ghana cedis so obetimi enye bi ashen hodro no ombobo ne bo e de kire atos ni say no one Korea ho no ya be fa ne 1,500 ni amani flay 1,000 na kaka ho na koye 54 ubedu ha nko a duty ni nko a 35 etu du ba so na ka ne bo na ya de nti ye amana customers ne ba omutumi nto nti price ni ya to no ho no duty ni bo ya de nsi price na ya de to ho nti amana ka na mo ma meto 1,000 ebi ye 95 ebi ye 10 ebi ye 90 Korea cars nketwa no na so duty ni ti na man no boy sa na fise ka ho ne de ka to ne 1,500 no anka nya ahe bia but ba freight ni ba kwa kososo na duty ni so asoso na kwa 95 into to ne 10,000 na wo de 5,000 adwuma no so wo de 3 months na eye wo ba so asan akọji bank loan na de you be sa tua interest into adwuma na mana ne ye no aye de me okora me eku me were all kinds of Twitter cars be up bia manya bia ma na sisi no first no na say the adman city no ne no asesa bibi sisi Twitter yaris USA Canada na American obit manya no be 4,000 fleet 1,500 ene no bibia at least ebe ko so be 9,000 tum se car no enye car bia o se no botimi edinsa but onya de bedruga na ape na duty na resi na ekosoro meanwhile so etua tax enim ne ntia yeda ekosa first na etua 25 million and then 55 million duty my times 2 within 6 months new ekobe 30 something ama professor Messi crash here oh golden jubilee ama eretu nanim the church in bibia still a ehu ne eko let me tembia na aban na yeda ye adwuma ma no omanfo bia wotonton cars e wo maimu and outis wo de ensem etudwa na ese de car no unya ntobia bo modern ne piska esanse na ukodwa so a akoye gyina moabo ene ye ton no e wo ho de du so e wiemu nsatwae mu ensem ena Adom Kasee ye de bro bo modern asa obehwe na wo hu ntade a e wo so kyena e wo so timishe entesade a e bi atade a behye no na wiemu nsatwae no ene na anko enka kopomu sei ne besi aye akonya se nso beto ye homo bupen aduasa sanso ne frama ye home no ensu kakra bebem ohema bupen be se aduoso emiensa na kyese ewiemu nheda anye resesa enwumere nso no ohema bupen be se aduo no ene akonya ensu ebeto sanso na enwumere no ensu e won frama mu ebedo so pa ohema bupen be se aduo wotwe enum oda wani ekofra mantemu bia ye friend se de no a ehon so no akonya se ensu beto ohema bupen aduo no ehon be rese kakra sanso ne frama ye home no ensu be wo be ohema bupen be se aduo no
na kyese mu nheda nya rese sanso de mu nso engo enwumre ha mabupen be se aduonu ne akonya se nso beto enwumre emframa ye home na yade nso bebem kakra ha mabupen be se aduowotwe enom ukọ eyebono ne afomantem mo brekum Kofi Adoma ni krom nso akonya se nso beto ha mabupen du epe ewiemu be rese ntu pia no abomodin ape bibia de be fefa hwenem nemom emframa na ye home no nso nya de nso be hyeda awomu na nwumre nso na akonya se nso beto ha mabupen aduonu na kyese no ne de yade a emframa na emu nheda nya rese esa okọ atifido mantem mutamale a akonya se nso beto hwe emframa ye home no yade emu be rese eniti so ansra 19 dia 19 be papa nwumre nso sa pepepe ene besi aye eniti awofo no awobeba kakra sanso na ebi agrada be bubom kakra entimu hu atade e woso mo de hyenkra no se de be ya enkoba se akwara no be hye atade bi na ebi wiase no ebeka kofa nsusuanso bone e de abrande aduruso e ya agokansie ho ensem ena ye de ebro Gennaro Gattuso aye krado awodeba Ebusiafo ya mobi bia kwa ba ede ba eye agokense djumedie so ye fa na se kesema atenka coffee gin bitters omo adarama na ede agokense djumedie bremo na ye hyase fi Lagos Nigeria and 22nd edition of Glow Calf Awards no 8 to me ebe baso 8 p.m. Ghana time and omo de djumedie ne be hyase so na omo contested for 2013 African Footballer of the Year Brantier John Mikel Obia ofi Nigeria sasuna Yaya Toure na fesu Didier Drogba when players are more contested for 2013 African Best Player of the Year. Now, one and to me at the Accord at the Amanfobi Kasee John Mikel Obi so to me the Nigeria Nations Cup the year 2013. So now we share Yaya Toure so our born home with Manchester City Ivorian national team so I'm born home Didier Drogba so to me born home with club Osei at the amount one a bit to me 2013 African Footballer of the Year. The BPM bia Adom agokense djumedie so yede bebremo. Sasuna yemfi Glow Calf Awards djumedie so nempem the senior national soccer team the Black Stars of Ghana na head coach Kasee the ababetu just say player bia oni club Osei edi ama onye active oni enough playing time no one shot dachi bia no enya de obefre no akan squad ombeko Brazil 2014. Ghana Black Stars coach Kasee no dey atujaya watch as players are one any club no dey one to madwene mu if it's a World Cup no nya dey wo the selection no for the final squad na obeto nsa ede afre wo mu ne watchre enyina ne se player bi e wo club a na se wo mobi mpo e wo hokra na eno no wetimi keep perfect ya da bi obeye training eno ntini ho betimi asisi ne ho so ya wo betimi abebo Ghana Black Stars e wo Brazil ya ye beko enchenum ne nyina e World Cup akansie aye because name say player be a woni club ne de coach Kasee was say enya de wo betimi afresa player no say wontimi emeka ne squad na say wuchire mu John Mensah wono nso ne ho betimi akeka pa sabriam no ka say enya de a wono owo club bi a wo bo edema wo mu to wan hwe ada koma bi akra enya de Brazil 2014 ya ye be ko John Mensah obetimi akopie mu e wo ho bi Kasee asese nipa krokra no wo bo kakra bi kra na obema the chance no so etimi abepie mu bi na say wonya fit de ya forget it World Cup no nya de abekobi Yemfi World Cup insem na yempiemu ewo Kumasi Asante Kotoko ne Accra so mu nsem nyame aduma 31st of January akensie Kasee betumi atodwa Kumasi Baba Yara Sports Stadium where friendly game Kasee amanfo etumi ahihye ede ama Kotoko ne Hearts say na be on be prepare for the second round of Ghana Premier League second leg no be so 3 days later ewo Accra Sports Stadium. Premier League no say the womo e break ni nyina na chan tournament ya e koso na no enenam soma Accra Hasafok womo ne Kumasi Asare Kora company for womo e chrese enche bia friendly match bi betimi akoso bosumi e kwana wieye yenu ma Sempa FM4 e de atuja ya womo e chrese first leg no eno bekoso e wo Baba Yara Sports Stadium na return leg no etimi akoso e wo Accra Sports Stadium na chrese Kumasi Asare Kora womo ne Hasafok womo the friendly we no ebesenete ne womo apon mu sebe ya second leg of the Premier League no so bibia betimi akoyi ede ama wo mu Kumasi Asare Kotoko mugu so mo san so prepare for CAF Champions League no sabe yo mu so betimi akọ na ene manyina betimi akoyi ede ama wo mo second week fixture no mo no e ade Kumasi Asare Kotoko mo ni Accra House of Kushia ye e ma Kotoko wo mo e share house for e kaba akọ wo mo entimi anti
Nyameya Aduma eye coming Monday ya dia Ballon d'Or na say World Best Player Award no so betumi atodwa ewo Zurich na Mrantie miensa and omo pray for sa award. Cristiano Ronaldo si akan edema Real Madrid, Sansu na Lionel Messi si akan edema Barcelona na face Frank Ribery si akan edema Bayern Munich na ba betodwa pose ohwa eye Twitter account bia ede eye Barca staff ede ba betodwa say omo enya ne ntia pose one hwa award no abeko ede ama Cristiano Ronaldo. Ebusiafo ahana yede agokense ejumedie no ebesi na yefa na se kese ma atenka coffee gin bitters na afeso obidumbie boutique omadaroma ena gatuso to the power 7 ene mede agokense ejumedie ebremo. Diadru so apomden Kasee ene de ebro wo hye so say sahat heba mixture omona so yasene Dasebre Company Limited ne dia ba dupa tobi nenom nenya apomden ebasa wo yefunum sanfuno na wakoma etabo periperia sahat bitimi abo pa wa apomden Kasee mu no ehwemu abetodwa so manfo wo tidy di polythene bag mu bibia ne edi agu polythene bag mu no esusanso bo ne wo so ebitimi aha wompomden. Apomodemu animdefo ayenhwehwemu bi no mo de abetudwa ya wo mo etrese rubber bag ya na yedidi mu no enokra no ebetimi akofa wo hawo bi de abeto omanfo mo didi ewo mu no so eso enam so Adom Kasee yefato ye ho so na yekọ Food and Drugs Authority na ye ne ma mepanyi ekwatwetwe enkomo ewo ho no ma wono ena ye opanyi kese ya woda Food Safety Management Department no ano Mame Maria Lovelace Johnson na no eno ba panyi edeto ye nim ya wo kyerese rubber bag ne de nipa dodo na etimi didi wo mu na se awia elbo so cha ene bi ebetimi atete wo bie na emom no nya de wodidi wo mu ebetimi ahyeda akofo hawo bia ede abro na ne ya na eya ahomete ewo mu eni se bia wo bi ba fi koko ewo roba mu wanhwe na waka roba ni bi ya se no ekoto wo yem a ebetimi enya sunsunsan so bone bi na wapomoden ne so eho atechema oba ne church ense mu kire ya sei ene odi to yenim ebi areto antu ni ye ena eyi na iye den po na mu na ezindam de nom insubi efi rabim ononye because obotum wa afra emu ne bimpo mari emu wa home wanye rubber de azar yenzi na yeme boyenda azar on so ye na ezibem so ye nsu so ye ezibem on so mara na oye container keke oye azo so azim wanye na nti ekoto a ebazisi ho kwande wo be ye ozbo gu plate na wezi azo krotiti wo pa yide obiara nye edwuma biara enwu de abozi yansepem no ye science wo ansa na obi kotum wo esipi de damazi onye no na nkofo bi aye edwuma wo ho pa obi ahye that na wo ache wa hwede wa ye aza wo friend wo apostle Kasee mo friend the research oye wa ye nhwehwem ehu de damazi oye damazi no kosi dey oye dey no kosi dey wa afanya ma bi esisi ano we hu dey nyo damazi onye ba Adom Kasee so aha ene breba me ye kwan me ye de Kasee ni nyina esi ensama wodo ayete ye bi ene se cha kofi wayo ede betu dwa se sentrofo a okobisa o mampanyini ensama hodo no eyade akwadasem ene okodi ye sanso na Jana Churches das a wono ne kasa ede ma Hare Krishna ko no so atwem sa afi yanhwe ya entokwasem dodo na ene bekoso ewo maye emon mi amekenkan ye eye obidum bie kwaku edu kumin ye de besia na adomdom ya ochena da ye besanso aba na di twato okra ewo na watwe mu Adom Kasee ye de no so abro ya do ase ama omo so je wa watu na hwe dwumadi bi adomdom ye ochena ye besanso hia bye bye.